Kenapa? Lapar? Gak ada. Gak ada aku masak hari ini. Males ngurusin bojone wong. Belum si anjing besok, masa air besok. Kuat kuat itu. Pakai jangan. Buat. Sayang, Iya sayang. aku main ceret. Lah main cerita kok laporan apa kan ngemut. Alah. Bang. Kau lihat kecelakaan tuh, Zek. Antar kita puskesmas lah. Wah, dari mana? Wah. Mata nih. Mata nih gue, Pak. Mata.